Hindi nga din irugi papagayam nga ibasa dahil lagi tila balabas din pagayam ti Victor iti Ilocos Norte. Sa kudahin nga ti surat ti pagkasalitaan ni Victor. Dear Manong Nemy, masansan idi amang mangig ko ken mabasbasak. Kadag iti babaknang ket kabailanda nga bayadan ti pamateg ti maysa nga nakurapay. Kasla kuma agkarelasyon ti baknang ken nakurapay. Ti pagtungpalan na numaamuan ti iti naganak ka na di na baknang. Ijayaan da iti kwarta jay mamirmiraot wano da dyan nakurapay. Tapno lang lipaten na adaywan na ti anak da. Kadag iti drama iti radyo uno telebisyon Manong Nemy kadag iti mabasbasa iti comics ket kadwan na nga dyan nakurapay ket saan na nga awaten dyan kantidad. Kayat na nga ipasimundag nga saan nga magatgatadan ti panagayat na. No abay kiti Manong Nemy nga da dagiti kaduan na dagiti babaknang ket mata pobreda. Adda iti langit ket saan kanu nga maikari iti adda iti baba. Iti saan kanu apulos nga agtipon ti pino ken sabot. Dagita Manong Nemy ti bagsasao iti uno nana. May apply pa nga ta, idagda mga panawin. Buno na pasamag kanta idi, ket agresulta iti agdama. May sakmet ang ganayon nga dumdumngeg kareto nga programa Manong Nemy ket naawi sakmet nga nangikurit daytoy true to life success story tinumutibang. Numampay nanumula nga pagkasalitaan. Ngayon, ibilang ko, konsiderek nga naimbalikan ang pagkasalitaan. Ngayon, sakbay, Manong Nemy nga rugyag, lagip tinapalabas, kablaon kayo tinaragsak ken nagasat nga oras, ken kanituyo dita Action Radio, DCJ Silawag. Kastawat din nga nagiti amin nga dumdumngeg, ken nagbibuya, kumusta kayo? Nagiti sponsors, Agyamankami ka na kayo? Kastawat din nga kuranaan nga, ken ka Manong Nemy, nga sikat itimun ken magdadbiag karagiti pagkasalitaan. Kasto man nga rod, nga rugyak ti amin. May bilang kami nga sang kapamilya nga sang kasapulan sang kaapuyan. Ingkari idi datatang kininanang nga pagbasahan dak aging kakanulaeng iti high school. Gabotado kang nga rod nga kakabsat. Nagpatinggaak nga rod ti high school ngam kinalik kagumak Manong Nemy iti agbasa iti vocational. Nagadalak nga rod iti kina mekaniko. Wen. Ken kastamatan gabota kayat ko tagbalin nga mekaniko masapul mat nga rod nga amok tag drive, di ba? Tinapintas ka no kinalay nga driver kat mekaniko matin. Nadaanak ti lisensya ngag-drive Manong Nemy kinalay nga kag-drive adun di experience ko aging ka Manong Nemy nga nakasusurwa ka nagturpusak iti automatic mechanic. Nadumad-dumay di Manong Nemy nga talyer tinak nagtrabahuan aging nga simbrekak akas may nga mekaniko driver iti may sa kumpanya. Awan pa idi Manong Nemy iti makunang girlfriend ko. Nupay adu dagiti babae Manong Nemy agduyos kanyak gabotasan ko alibaken. Nagwapo ak Manong. Siya kano tagagaupuan nga tricycle driver idi tagpaspasadak idi tricycle. Napadasak pa iti nagpasada Manong Nemy iti pampasahero nga jeep. Na narunan no kasta nga makaarwatak Manong Nemy. Kasla di dapat siya nga may sakla nga driver.
Kasla di dapat siya nga may saklang mekaniko man. Gabutad da naamuak nga kasapulan iti mekaniko driver nagaplayak. Wan, dandani sa ala ka na ala. Gabutad da dudag iti kwalipikado nga nag-apply nga midisyak. Yung tsaka mo, ta madama ti interview Manong Nemy, abag sumit nga dasimrek na pintas nga babae. Hey, mister. Yes ma'am. Dengdeng ganat, madama ti interview kang ka, nga di? Awan sir, awan ma'am. Abag sa balik kita, dagas ka din no, agrok bapa kiti may sa nga napintas nga dayag. Uy, di kang lukloko. Anak, tiyaking kukat kumpanya da ita. Ha? Siguro, adaman kayat ng ibaga kini daddy na. Isungan datoy. Siyempre kiti bisino ni daddy na. Apay, iso ka dilang pintas? Kat siya, sana ka din napintas kami na-interview ka. Napintas kami, ma'am. Nakadadodag iti mas qualified gamit siya ka. Iso nga, ipaknik pala ito yung application mo, ha. Itsak tula mo, no. Sikat yung may rekomendaron saan. Uy, siya ti-rekomendaro mo, ma'am. Masapol ko natin trabaho na pindas, natalgad. Damat na nagtatrabaho kang gagangin lang. Please, ma'am. Kasabulak tinipintas sa trabaho. Depende sa interview. So nga sige, rumorgan. Tayo baktis maroon. Next! Timakderak Manong Nemy ang pag-isumat tirimuar ti may isa nalapsat nga anak kanu ti aking kuka ti kumpanya. Nagsabat ti kiti matami Manong Nemy. Silvia? Yes ma'am. Madamat interview? Madama ma'am. Nalpas mo isunan. Nalpasen, sumaroon ti ada nakapila. Anat masabol te ka di? Driver mechanic. Ay, hi. Hi ma'am. Good morning ma'am. At nagan mo, Victor. Isang man ni Criselda. Nagrayip ti nakulap mi Manong Nemy tinalapsat nga babae nga aking kukuha iti kumpanya. Kan nagpiniring kami. Silvia? Yes ma'am. Aday niya rasaas na Manong. Diyan ka mo no siya. Ano diyan niya rasaas na. Okay Victor. See you. Yes ma'am. Ako pagdunagam. Sikat yung maala. Ha? Pasado ak? Sige kita gururay di barkada. Kaya kang nagpeso Manong Nemy. Naawat iti agundaway. Tinagdagan ti Silvia ng interview kaniyak Manong Nemy iti nangawag kabalbaliw. Victor? Yes ma'am. Tuko ka. Amen ma'am. Congratulations. Sikat na kapasak. Kung man lang sandak sa anak ng kwalipikado ko na kasano ko mga sanggang makapasa. Kat crush na ka ni Criselda. Ano? Gananad ka. Naloko na dyan nga Criselda. Isot natanggan ti ulo ng anak da sir. Ngayon sikat kayat na. Tapos siguro ata guwapo ka. Nga magananad ka keng kuha na. Naloko na nga babae. Ang mga nusang kang matlang agpaw ti trabaho. Ang mga nukapo keng kuha na. Kahit may isagmag ka. Ano takit mo sawan? Basta ba ma'am to? Nabilang. Damagay ka ni sir no open na isuna. No saan nga busy. Tas umrek kan doon. Tas isunat maudi nga mang-interview kang ka. Kadenggam dagiti bilin ni sir. Ha? Sikan sagit di rekomendar na nga driver bodyguard di Criselda. Wow! Agbalin na ka driver bodyguard ti may sa nalapsat ng baknang. In-interview na Manong Nemy ti aking kukwat kumpanya. Padak nga lalaki nga nataraki Manong Nemy. Nadamatan taeng na nga still kicking tilanglangan na Manong Nemy. Isa da ito'y ni Don Simon. Kasabula ko na iti kaskan ka kada kasagan nga masaliknib manggwardya ti anak ko.
Griselda kita iso, hindi ka kaiso na lang nga babae nga anak ko. At problema kita kinagaraw na. Problema kita kinatangkan ti ulo na. Hindi ba lang kakayat ko nga the bodyguard na, kan driver na, natangkan ti ulo na. Di na kayat. Isong ipadas ko nga siya ka. Dagbaling nga driver kan bodyguard na. Baring no, kayat na. Abi kami nga sana kayat, sir. Natangkan nga rin ti ulo na. Ngayon nakaspagadigat na di na kayat. Ipanggati sa baling destino. Sigati may sa ka na kita mangkita ka na kita adong nga makina nga madadadail. Nalaing ka siguro nga mekaniko. Buti ako na nga laling sir ngayon awang pa'y titinaremaan ko nga sa anak nga nagbalik. Very good. Magrugi ka into Lunes. Ag-report ka mo muna kanyak. No madesisyon no asino at talaga sa dinno iti pa kay destinuam. Gama sir. Kaya manamnamahin nyo. Saan kayo itong kagbabayo nga nangalakan niya? Naragsa ka nakarod nga nagawid dito balay Manong Nemy ikat nadlaw ni tatang. At sa akin isang sangay na pakaragsa ka, Victor. Wano, ada ka din girlfriend mo? Itatang met. Nakaskas daw ka din ang girlfriend ko. Hindi kahit ko sa wana kit ni seryoso kan ka na gini babae. Amok kat nga ka, babae na kita kamkamat kan ka. Tila iyam amak ko baka no. At dali kiti babae nga sumangpid dito balay nga mangibaga nga masikugda. Nga sikat amati sikugda. Tang, jak to ramin din dita. No sana ka seryoso ti babae, jak sikugan. Ngayon ni seryoso abay ganda nga saan. Ngayon dandanin. Baka anak ti BAKNANG, tagbaling nga manugang yun. Eh na iho, ama, ni tatang nakaiho. Kahit kumadlatuladan na. Eh tayo pagsasawa na kiti BAKNANG, napilaing mat na ti pa nagsasawa, isot kina BAKNANG. Saan ka mo lagin nga sasarikan ti kasta nga pasamak ti biyak mo, baka agsagaba ka. Tatang, haan nga agsagaba no lalaki, tikas pagarikan ta, agbaling nga, agmatapobre na kinibabaknang kaniya. Baka isudan no tagbabawi. Tilang kalkalika kung kuanakit na pintas ka trabaho. Naman makatulong kayo ni Bagim, kaya matulungan ti kakabsat mo, kaya matulungan nakman. Awan tuwag dalagan nyo tang. BAKNANG na ito yung mekaniko driver nga anak yo. Ikarik ka na kayo na ito. Manong Nemy, idi sumrekak, siyempre inyarwat kong iti arwaten ti guwapo. Taore no, agtanagag tumitlang agmekaniko, adanto adamat intugot ko nga pagsukatak nga akas mekaniko man. Simrekak ti bisina ni Don Simon, nadanon ko rito ni Griselda. Na kami suot. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Imunonan nga nagstrita kami kini Griselda. Imbaga kang kuha na nga itireto nga aldaw kat sikat nagbaling nga driver bodyguard na. Imjaha mo, nuabi ka na kami suot. Hi ma'am, good morning. Saan kayo itong babawi? Daddy, doon din kita nagbalbaling na bodyguard driver ko. Nagdaka din nagpaot. Baka ni Victorita nagpaot. Magpagpaot nga ta. Ape ko mga tsak agpaot ma'am. Ibagayo man daddy. Ibagayo man no at problema. Natanggan ti ulo ti anak ko. Noon niya ti bagana, masabol nga matungpa. Kit noon niya ti baga ma'am. Tungpalem. Uri ibagak, nga siyak ti driver bodyguard mo. Ngamit na ito nga daw, kat saan nga siya ka, iti kakuyog ko. Anong orto siya Sarbina, nga driver bodyguard nak ma'am. Isungar dito ti kahit ko. Basta ti kinatangkan ti ulo ti anak ko. Anong orto sir? Okay. Nga po saan nakapila kayat? Idistino ka iti talyer. Ti ayan di iti agur-ure nga makina nga taramnem. Saan ka pa lang agbaling nga driver bodyguard ti anak ko. Maditimod na.
Orayam tulayangin. No isot mga yapkan ka. Nadismayaak manong. Yung sa nga balik anak. Nanyang harod, nagpintas tip sweldo. Dagi di benepisyo manong. Naidistino ak nga rod Manong Nemy ti panakatalyer ti kumpanya kay trinugyak ti nagasikaso kadagi di makina di dayta ka nagmalmalan. Siyempre garasa-grasa ak lingleng etak ti kado nga danum nga maibus ko Manong Nemy. Ngayon makalawas ko lang. Aging nga nimitan mismo nga Criselda Manong Nemy ti timawag kanya. Victor? Ay gas ma'am. Into no bigat. Agkuyog tanto. Ha? Mayata kon ngagbaling ka nga bodyguard driver ko. Yes ma'am. Areglado. Basta nga una nga ro tiragsak ko Manong Nemy kada di umuna nga panagbaling ko nga driver bodyguard ni Criselda. No kapimpintas nga talaga Manong Nemy nakabangbanglo. Numang pa itilikod likod nga tugaw ti kotse Manong Nemy ti pagganan na. Kamayatang agbanmaneho at tudo nga tudo na sa dinut pangiturungak iti kotse. Ay nga Manong Nemy yung pasardeng na ni tisango ti maysa nga restaurant. Dito'y Manong Nemy nga doon na kita uray nga pada ng estudyante. Ma'am? Abay, dito'y mo uray na. Naka-uniforme ka, abi dito pagturungan, mapisangan ti eskwela. Ay, kinis sa dinot kayat ko. Ipulong ka kini sir. Imbas ko mamawag kagbasa, kakuyok mo matigit barkada. Kahit mo ka din ikatingkan nga driver bodyguard ko itangal daw. Ma'am, agbaling ka ko mga natudyo. Tung palam digit na ganakeng ka. Awan sa baling aramidan dano saang mo pagsayatan. Pakialam mo. Kahit mo tutungpaan ka? Padasem. Si kaman pala yung tinagbaling ang driver bodyguard kong yung pagkatungpayag at padasam ko naman. Di pa nang tungpa na kanyak Manong Nemy ulitan na kumapay. Inigamak Manong Nemy tagsumpangir ka pingping na kalpasan na kit inamalak dagiti lips na bastos ay sinarapak pa no. Tinanggal ko di duwang man sikapay lang tinang tungpa kanyak. Sikapay lang tinang kiss ka dagiti lips ko. Kabuta na yung masa. Intuyik na Manong. Adda kang pala iti unang ti kotse. Kaya no adda iti asideg dagiti barkada na saan na makit-kita. Ti mapaspasamak iti uneg kapot attended classes ti kotse man. Amo naman tinabalsen dagiti agek ko. Isumat ta iti mang tanggal namang mesmes iti tangad ko Manong Nemy. Kat nuwabalin kat sana kayat ngagsina dagiti lips mi. Victor, Criselda, loko ka. Habang yung loko ak. Si kapilat na ngaraming kanyak tikastoy. Ako ba yung boyfriend mo? Ako ba tinagbaling nga karas ko? Sika lang. Ha? Iso nga kahit ko nga sikat yung maala. Yung namabaling ko magkatsan ko kahit nga sikat driver ko kapot na jakayat. Jakayat gata mga lapad kanyawan kahit kong aramin din. Criselda, I love you. Saan nga kapot na baknang ka? Yung sikapay lang tinakarik na kiti hayat. Really? Yeah. Oh, sika Victor. Oh, Victor. Manong Nemy nagbaling nga natudyo ni Criselda kanyag. Siyak tinagbaling nga bus na. Nukonak nga sumrek iti eskwela kat sumrek. Nukonak nga saan nga sumusurot kadagiti barkada na kat agtungpal. Makalawas. Dualawas. Makabulan. No, di mo kaya't nga surote ko no, makiukuyo ka kadagiti barkadak. Kahit ko taglang ay, kalpasan ti klase. Di ipakadam ganin, dating mo. Ipakadak nga,
Adda pa pananta. Nga sa mo akadwa na giti barkadam. Nuti kayat mo panen. Kayat ko mapadasanin ti bagbagadang heaven. Ha? Kada kami nga babarkada siya laing ti sampay nakapadas. Di giti barkadam, puro anak di baknang? Yeah. Siya laing ti sampay nakapadas. Kahit Victor, kahit kung mapadasan. I'm sorry, Griselda. What? Siya pa yan ti mangibaga? Agkad-kad ka? Pagkad-kad anak? Mano kayat mo? Tatno lang umanugot ka. Diyan katawa ka sta. Insultuan. Magkakatawa nga rin ka. Diyan kahit nga katawa ka, Victor. I love you. I love you too. Yung diyan kahit akong dawayan ti kinarukop mo. Anyan tulangin ti kunan ni Don Simon, ni Dadim. Numamon na ti relasyon ta. Anya tinam na maam nga, aramidan na. Alaman? Noon yaman ti pakaragsakak, noon yaman ti kayat ko. Hanggang makapagkid-kid ni Daddy. Di pa'y agyaman, ta saan ako nung makibarkada. Sigalat at kayat ko akad kaduan. Ito anyaman nga oras. No ibagak kay ni Daddy nga kasilad tapayen. O bako manugot. Sagag katawa kasta, Victor. Narigat na mapasamag ti bagbagan. Iba't padagnak man nga peso ka ni patpadag ka. Nga patsim nga ta. Nga umanugot di kitinagan ka. Nga siyak laing ti pagtungpalam. Nga may isang undergraduate. May isang laing nga driver. Basta, so kahit ko. So love me, Victor. Let's go. Kahit kong ipanak sa heaven. Kasi sino ko mati lalaking agkad-kad Manong Nemy. Makamuditan. Oreno, patayin nagton ni Don Simon ko na. Kaya ba't makulit nga talaga ni Griselda. Tiga dami iti ba isang beach resort. Nga da hotel na Manong Nemy. Kaslag bubudo unay Manong Nemy. Sino ko mga minmet Manong Nemy. Iti babae nga agtarigagay. Itikas kanya, akong paipadas ko Manong Nemy kahit ko napadasin. Itikas ka ni Griselda, nga naglapsat kan baknang. Nagastrek kami nga ron, timay sa nga siled, Manong Nemy, kahit isundi nagdaradaras nga nangikat itaruwaten na. Oh my God! Ore pasarangan da ko ni ti kanyon, ako nakitinakem ko Manong. Inikat ko matente arowatek Manong Nemy kalpasan na, inamalakon da kidibibig na, itinakapapaw. Sao inagkanta tingid na, ngayon pababagin ga, itinakalaplap sa tisukog, nga duwa nga mansanas, idibarukong na. Dito'y ko nga nangeg Manong Nemy, di kinisangsangan nga asog ka na ring-eng, timay sa babae akas kini Griselda. Victor! Griselda, love me, Victor. Kaya't ko tidumanon nga ulit-ulit iti langit. Kukunti kinabirahin ko, Victor. Victor. Griselda. Victor. Napasamak nga rod Manong Nemy, iti pa nang ipaay ni Griselda ti kinabirhen na itikas kanyak nga driver bodyguard. Kahit na ulit-ulit data Manong Nemy tasipod iti napadasan min kail-ili mumit. Aging gangay bagahan ni Griselda nga adda nagpitpitik iti saklot na. Masikug. Wen, nasikugakon ni Griselda Manong Nemy. Manong Nemy masikugan nga agpaiso ni Griselda. At pinaeban nga Manong Nemy ni Don Simon agdagtagaragarak agdar na nabiusak. Indempay lang nga bulan Manong Nemy ti kadak iti kumpanya kas driver bodyguard ni Griselda. May katak ka din. Ito trakabing-pintas ti sweldok Manong. Ginapod no na, awan di maksay ti sweldo.
Itid ko amin kinitatang. Nga iso ti mga budget. Nga na pa ti kasapulan dagi ti talo nga adjek nga agbasbas ti high school kan may sa iti college. Kinabudno na ni Criselda. Iti mga nainayon iti kwartak. Nanarunan ko sa nga paragsak. Nukasta nga taag. Nukasta nga agpapas kami Manong Nemy iti ragsak no adda kami ti hotel no addaan kami ti Gundaway. Kaslalag na baybayadan mo no pabaybayadan Manong. Te papilit na nga ited kanyak ipapetpet kan ibulsa ti kwarta. Kaspasit kano ti panagyaman na iti panagparagsak ko kinkuanan. Itangarod agnard-nervyusak anyat ibaga kanyak ni Don Simon. Good morning, sir. Good morning. Sa gaita nga kadwa kini Criselda. Kapag tamani po dito nga daw. Saanin nga sikat agpaay nga bodyguard driver na. Ay. Agsubliak nga rin dito talyer ti kumpanya, sir. Ato ka dito kita naskan nga matarimaan, sir. Siguro sir sa pulan di makina nga naskan nga matarimaan. Kapata awan sama ti sinangok hindi nga sangko nga nagbalikan nga tinarimaan. Nalaing ka, Victor. Victor ka nga talaga. Apresyar ti kinaling mo nagmekanik ho. Apresyar iti pa nakalukoy mo tirik na ni Criselda. Tas sikapay lang tinagpaot nga driver bodyguard na 6 months. Irinto na hindi muna nang ito ko kengkuha ng bodyguard driver na katawang pa makawulan. Sandan nga na anusan. So nga sikat ti kalalengan. Sikat ti kalalengan ko na. Tas sikapay lang. Tinakasikog iti anak ko. Sir, tikit-kait ng sawan nga relasyon nyo iti anak ko. Ipatpatig ko ni Criselda. Ambisyoso. Sir, hanggang kaputawak nang kayo. Alis to lang yung baga data. Ipatpatig mo ti anak ko sa hanggang kaputawak nang kayo. Kitpatsim ka di nga rod nga ipatpatig na ka ni Criselda. Sana ko mang naipahit ti amin-amin na sir na sagunak nga ipatpatig. Apay nga rod nga ita. Tamasikog iso na. Imbaga na ka din keng ka. Imbaga nan sir. Kalbasan na anat ko na. Imbaga na ka din kay kasar mo iso na. Saan sir? Gabuta saan nakaakayat nga sikat agbalin nga asawa na. Kinabot na. Limit ka na kami. Ti relasyon nyo. Kaya hindi na kayat nga maamuhan. Dagiti kas ka na kami nga tinakasikog kang kuha na katsika nga driver bodyguard na. Ti pagparangami kat nasikugan ti may isang milyonaryo nga da sa Amerika nga mangururay iti oras ken aldaw nga ikasar na isuna. Adda pangikasaran mi ken Criselda. Nga isundot agbalin. Isundot agbalin nga ama ti anak mi ti apo ko. Sir, siyak ti ama ti sikog ti anak yo. Ano ti kahit mga sawangar ita? Ilaban mo ti kalidagam kadipilit mo nga sikat ti mga sawa ken Criselda. Ibunanog mo iti isang lubungan nga sikat ti ama ti sikog ni Criselda. Rumeng unay that, sir. Gabot na takalintaga ken karbengak. Siyak ti ama ti sikog ti anak yo. Digad nakasagana ka mangikasar keng kuana. Nagasagana. Oresan nakaakayat ni Criselda. Kayat nak ni Criselda. Babay lang tayo makisuna. Criselda, rumor ka. Rumor ngagpaiso ni Criselda Manong. Irmani po di si Silad. Criselda, ibagam ka ni papangmong pimpin na tegda. Ay etan naksang ka di. Isak pa lang ti lalaking yung patag mo. Iso nga nang impaay mo ti amin na amin mo kanya. I'm sorry. I'm very sorry, Victor. Nakulapan lang di panunod ko. Pinagturayanak. Idimandar ti pusok. Sigamalit nagkunang amandar ta pusom. Kapag ipatpatignak. Ngayon saan nga mabalin.
Sa anak nga mabaling nga makiasawa ti kas ka. Natangkin nga peso ti ulo. Ngam no dahil tatibili ni papa isutong palag. Saan ka ngeten? Saan nga sikat pakiasawag? Saan to nga sikat mariingan ti anak ko nga amana? No. Saan nga pud no daytoy? Saan nga pud no? Magpili-pili ka, Victor. Kwarta? Uno bala? Don Simon, ulitek. Agpili-pili ka. Kwarta? Uno bala? Manong Nemy, agpili-pili ka namin talong inulit ni Don Simon. Data, ngayon baga na kanya. Nga awanen ni Criselda pimanawen. Bala uno kwarta. No sa mo nga daywan kan sardingan, ti anak ko, no mangriribok ka. Bala, ti kayat ng asawan. Yung no ikarim nga saan kan, nga agreklamo pa eh. Awatin ti kwarta. Victor, usarem ta utek mo. Nakil ti masakbayam na awatin ti kwarta. Ngayon na ipapilit mo ti kayat mo. Bala ti maimulay ti bagin. Mabitlain. Tamaharami dak. Pilabak na ito nga check. Pinigis na Manong Nemy ti check sa nainted kanyak. Insine na iti buklet. Napabulaga ta kidi makita Manong Nemy ti balor data nga cheque. Bala, uno kwarta. Inulit na laing yung baga. Inawat ko Manong Nemy ti cheque. Tanwag kedkedak. Amang ano talaga nga mapapatay nak. Sana nga baling at akong may laban pa iti puso. Tinaskin. At direto a kwarta. Sa nga baling ibagadan ton kanyak nga rupak ti kwarta. Ngayon mo susarek lang ti panunod ko manon. Isong inawat kon. Manipod nga ro iti dito kaldaw, Victor. Saan ka doon nga makit-kita? Kahit saan mo tumat nga rebuken ti anak ko. Gamoy ti mabit. Sakbay. Nga madlaw ton ti tiyan. Ti sikog ti anak ko. Agkalay sa danton. Itiniranta nga naikari. Nga lalaki ang balin nga manugang ko. Nagsagabaak Manong Nemy ngem ting-tinglek. Igamak ti cheque nga nagbalor ti takil. Namo natatang ka ni kakabsat ko ti amin Manong. Saan ka karubay nagsagaba? Ta inawat mo meddeta. Ti aramidem kedi Victor. Aramatin mo deta kwarta. Tatlo sumayat baten ti biyag tayo. Nakita ti mabalin ko nga upaan nga daga nga pagipasdeg iti talyer. Naggatangak kada kiti kasapulak Manong Nemy nga magipasdeg iti machine shop. Diyan tangi ket nalaingak mo ti mekaniko. Nagayabak kada kiti amamok nga kaduak nga agbalin nga empleyado. Imanar deta Manong Nemy nga negosyo. Nadaan pa iti talo nga sanga. Tasang kong ilaslastok Manong Nemy nalaingak iti biyang ti panagmekanik. Panagtarimaan dan nyaman ti klase na nga makina. Heavy equipments man, Manong Nemy ngimdiken kada-kada kagangil lang ang makina. Tado man di kinalay nga kaduwak Manong. Nangalak man iti babae nga panakakahera sekretariyak Manong Nemy. So daytoy iti nakasurusuruan nga nakalipatak kini Criselda. Iso daytoy ni Imelda. Victor, Imelda. Mapanak iti bangko. Mapanam, apay. Inaki bangko na kiti napastrikta itangal daw. Kada kiti bali talo nga sanga. Agananad ka. Mangalikat bodyguard mo. Kwartat igamam. Di mo kadi kayat nga si kamis mo di bodyguard ko, sir. Imelda, you're my boss. And you are my bodyguard. Ang bigay saan? Abay kasat palagisay mo. Amom ka dito pagkasalita. Amo ka, sir.
naging bodyguard driver ka iti may sa babae nga nakaitad kang katipuunam iso nga nagbaling ka nga mabigbig ita nga businessman. Idi agangay Manong Nemy nagkinaawatan ti puso bi kini-email da. O nga nito sa bulag pa kini-email da Manong Nemy. Kabutay di pa lang damo nito sumrek akas kahera, sekretarya. Hindi pa ilang Manong Nemy isot ng rugyan nga naibawin ko tirik nakkenkuan. Saan nga naikari nga ta kami kini Criselda. Ngam nagkarelasyon kami kini Criselda tapno iso iti nagpangalak tapno maragpat ko ti kastoy nga ambisyon ko. Timaadaan, tinapintas nga negosyo. Namampay, may sakla nga mekaniko, driver, Manong Nemy, na pag-redwar ko, di kakabsat ko, kada pintasan tibiyag na. Itatang, Manong Nemy, kaduwak maten dito italier, nagbaling assistant manager ko. Baba nga pa naori mang ay tibiyag mi, Manong Nemy, dito pa nagbaling ko nga driver, bodyguard, ti may isang anak ti BAKNANG. Diyak pa'y nakita, ti pudno, nga inauna nga anak ko. Tadi damat ipakita naman pa kalikagom ko mamat nga mapankitain. Ngam sigun ti damag Manong Nemy kat agnanang ed da Criselda kat ti asawa na sa Amerika. Ti kahit nasawan sa Jamat Amerika ti pagnanang edan ti anak ko. Nga tsaka mo no lalaki wano babae. Nundang to siguro ti panawen Manong Nemy agkita kam to. Iti putot ko kini Criselda. Sa nga bali ko na tadamat talo nga anak mi kini Imelda. Duwa nga lalaki kan may isang babae. Nakabibibo, nakasaysaya at nakaragraksak kami Manong. Nga dadaitan iti higher grade. Amanamnama Manong Nemy nga may kanda tinaranya nga masakbayad iti talungan nakmi kini Imelda. Taan niya nga ron kahit napintas ti biyag mo. Awanan sa pulag pa kinihapon Diyos Manong. Nangrugi kami iti makunkuna nga sangkasapulan sangkapuyan. Ngayon mabayan siguro, ken sigurado itinted ni Apo Diyos kanyak nga talento. Ay naramat ko. Kung nakangarad no saan ko nga ta inawat de di akwarta. At nakakastoy pa nga biyag ko. Kastoy nga ta di biyag mi. Ore no saan ko kumang inawat di kwarta. Nginte di John Simon. Rupa akman ti kwarta, ibagada man kanyak ti kasta. Ngayon saan nga babawi. Gabuta na ito, itinaiurit nga gasad. Ken destiny ti biyag ko. Kadagyaman naklaunay kang Manong Nemy ti anus mo nang ibasa at sabi ko matadamat na ibatik nga adal libliwakan pagsarmingan ti biyag kadagiti patak adim nga kinagbuya. More power to your program. Ito yung nagyaman nga pagayam mo Victor iti Ilocos Norte. Victor, Agyamankami tibang ka pa ng isurat dato'y true to life love story. Dato'y hindi pagkayam yun yung Manong yun Nemy Ruiz. Mga iba't badi akong tinibang oras kada kayaming sa kapada. Babay na po.